hun regular time sunga MVP pen zani da piang ema nong kho gol khat kimpina sui masaring hi tulai tak ongen mi tur khat thalian emo hapina ta react na piak sangoma Kimpi Zozang FC ringina captain na no Singpi na denina naichin ko anina goli pato amakia gol hum zoloi manina penalty yang kesui tau sok hima Singpi ani darina afi lama boina Singpi na tak lama sui manina gol khat hi dun chin lian Zozang FC lampanina Tyson mo chin lian ina ang sui ding hi David Goni ilahi Pausi Asami siam tong hi ma sorry Goni ilahi siam tong ina alai janga sui na zani dain save kia ema to lai tak Goni FC Zomi panina mi thumin sui kin ma Jakwa Zozang player senior player kharina nongkomina captain hima ref pa on sak ne chi ka kai Gautam Goni hi Santa Piang hi chang nang mo Piang hi chang nang mo then David like how piao mo okay tu lai tak Gautam hina Zomi FC panina mi lin sui da ma oh tungpu na alai janga sui na David ina apanga sui ding sai manina gol lo hi tuna Gautam goli hi Zomi FC ading na hi pen gol ong khup kur lim hi
ยังเป็นเดวิดโฮปีเป็นท้าไปแล้วหอยดิงเฮียมาต่อเซนสวานฮิอากอลและโซซาง FC เป็นควอเตอร์ไฟแนลองกะตัดดิงเฮเดวิดินโซมี FC โอ้เซนสวานNahub Masagi Goli Minga nasukido chengena Goli himanina Tun mi khat tua kena ong sui to ding hi Azanzanina hit boy pen ya ke sui ding pen ref tolong sorry ya okay okay cái hẻm cho thì khi mà hẻm mà này ref mà này okay number som now yeah more I mean Zomi FC quarter final ông tung tàu tại David พี่ป่วยอ่ะ David ถอยมาไหมมั้งครับว่า shot in time ครับบอกตรงนี้มั้ง nice good job ปะคุบถอยมาไว้เลียนถอยมาไหมโอเคเลียนถอยลงแล้วก็ท้ากี่ปีนะสมัครไหมมั้งCome on. Cool. Slow, che. This is boy. Zomi khaba mo. Penalty. Boy to asong phet tong cái sự mà sắc pen hi na mua nó màu mày na ghé điếng bảo điếng tầm non hết lâu gì mà nè dấu té giống luôn kim hồi ta kia nè cái dấu à lừa té giống àตัวcá